millions into lower middle income sectors. Muthe wa gutigirira andu othe ni mamukira urigitani muigiririku ni ukungũirwo guku bururi-ini kuria anyiti itemi makaite makiuga ruhonge rwa ũgima wa mwiri ni rwagĩrĩirwo ni kuheo mbeca makiria niguo ruhote kuhingia muoroto uyu. Anyiti itemi maugite wagi wa mbeca njiganu ruhonge-ini ruru ni ruhotometie mihango ya gutigirira arwaru ni mamukira urigitani uria kwagĩrĩire. Michael Collin ni muhuraniri wa ihoto cia ciana ruhonge-ini rwa UNICEF. And from my side, and that's the side of an economist, I would say let's go for low cost, high impact. The more expensive things, it's very difficult to afford at this point, but what we cannot afford to miss out on are those essential services. Kuringana na Colin, ni augite ciana nyingi nini ni ikoretwo itekuheo njanjo undu uria ni mugaru na ihoto cia ciana. Of immunization. It's about saving the life of children. It's about saving families from distress, saving them from disability. That's the argument that we normally use. That's the whole rights agenda. We have a right for this, which is a very good argument, but it's not something that necessarily create a lot of extra funding. Thegia wa macio ukumania mathibitari-ini ma muingi ni ukoretwo uri kihinga kinene gutigirira arwaru ni mamukira urigitani mwega. Godfrey Kimani ni murugamiriri wa ngwataniro ya atungatiri aria mahutitio ni murimu wa mukingo. No ugakora ona mbeca iria ciatego kana iria ciaigwo apart ithiragirwo guku mikawa-ini kana igakora irathi mihuko ya andu aria mandikitwo na moyaga mushara o mweri ati ni marutaga wira wa ukinyaniria nigetha mahote gukinyira amaitura mekuria mashinani ona kana andu aria matari no menyo muingi wa githomo. Riu ucio thino ria munene ukoretwo uri kirima kana ugituma gukorwo andu aitu matirakinyirwo ni uhoro uyu ni uhoro wa ungumania. Kimani ni ugite muingi wa bururi ni urabatara guthomithio niguo taukirwo maingi megi utungata wa NHIF kuona aingi ni mathinikaga magetha mbeca cia urigitani. Amaitu kana andu aria mari kuria macirani matakinyagirirwo ni uhoro matire maramenya ati hena kamweke takau ni tondu riu ri na waruti wira a thirikari ya mabati gukorwo magikinyiria a Kenya ndeto ino ri maikaraga maofici. Munini wake Tobias Outa akiari handu-ini ha kanji ya magavana ni ataririe uria utamburukia wa mahinya uteithiririe hari kugacirithia ũgima wa mwiri kuri muingi wa bururi. Niki hakinene kuona muingi wa bururi ugithina mbere na guthinika kumana na mirimu iria ingihota kurigiririka. Gitumi kinene ari uhuthiri muru wa kigina kiria gikoragwo kiagirie gukorwo gikimateithiriria. Handu-ini ha Kameme TV ni njitagwo Wanjiru wa Njuguna.